Baba Mira je živjela u malom selu na severu Srbije, u staroj kući koja je odavno izgubila boju i sjaj. Bila je to kuća sa niskim plafonima i drvenim podovima. Svaki korak je proizvodio škripu koja se mogla čuti iz dvorišta. Mira je bila poznata po tome što je bila vrlo pobožna i mirna žena koja se brinula o svom vrtu, kokoškama i najviše o svom unuku Stefanu, jedinoj porodici kojoj je ostala. Stefan je imao 20 godina i studirao je u Beogradu. Bio je čest gost kod baba Mire jer je voleo mirnoću i sigurnost sela, a i babine priče koje je znao još od malih nogu. Kad god bi došao, Mira bi mu spremala omiljena jela, brinula o njemu kao da je dete i pričala mu priče o prošlim vremenima, ali kako je vreme prolazilo, baba Mira je počela da pokazuje čudno ponašanje koje je Stefana u početku samo zbunjivalo. Jednog dana, dok je bio kod babe na vikend, primetio je da Mira često razgovara sama sa sobom. Kada bi je Stefan pitao sa kim priča, ona bi samo odmahivala glavom i govorila da je to samo stara navika. Ali situacija se pogoršavala. Stefan je primetio da baba Mira noću ustaje iz kreveta i šeta po kući, tiho mrmljajući. Jednom prilikom, kad ju je pratio da vidi gde ide, zatekao je kako sedi u mračnom hodniku bez ikakvog svetla, zureći kroz prozor ka dvorištu. Bio je zbunjen i pomalo uplašen, ali odlučio je da ne spominje ništa jer nije želeo da uznemiri babu. Poslednje večeri njegove posete Stefan se probudio usred noći, osjećajući neki nelagodan osjećaj. Čuo je čudan zvuk, kao šapat koji dolazi iz babine sobe. Pokušao je da ignoriše, ali znatiželja je prevagnula i tiho je krenuo ka vratima njene sobe. Prislonio je uvo na vrata i čuo babu kako tiho govori: "Nemoj ga uzeti, on je još mlad, molim te." Stefan je bio u šoku, srce mu je ubrzano lupalo, ali odlučio je da uđe i proveri da li je sve u redu. Ušao je u sobu i video babu kako sedi na ivici kreveta, držeći svoje ruke i gledajući kroz prozor. Na Stefanovo pitanje šta se dešava, baba Mira ga je pogledala sa očima punim tuge i rekla mu tiho: "Stefane, nisam ti pričala sve. Pre mnogo godina tvoj deda je preminuo u ovoj kući. Bilo je to iznenada, kao neka čudna nesreća. I od tada, svake godine, tačno u ovo vreme, imam osjećaj da on dolazi da me poseti. Nekada čak i osjećam kao da želi da povede nekog sa sobom." Stefan je bio zbunjen i nije znao šta da misli. Sledećeg jutra, dok je pio kafu sa babom, primetio je da se ona drži nekako oprezno, stalno gledajući oko sebe kao da nešto očekuje. Pitao ju je zašto je toliko zabrinuta, a ona mu je samo tiho rekla: "Samo nemoj večeras da ostaneš ovde, Stefane, molim te." Stefan je odlučio da se vrati u Beograd, ali nešto u babinom pogledu nije mu dalo mira. Posle te posete, svaki put kad bi se vraćao, primećivao je da je baba Mira sve povučenija
i ozbiljnija. Poslednje čega se seća jeste kako mu je nekoliko meseci pre svoje smrti rekla: nikad ne zaboravi da poštuješ prošlost, ali ne dozvoli da te vuče nazad. Kada je baba Mira preminula, Stefan je pronašao stare dedine stvari na tavanu koje nikada ranije nije video. Stare slike, pisma i dnevnik u kojem je deda pisao o nekim čudnim snovima koje je imao pre smrti. Tada mu je sve bilo jasnije. Baba Mira je zaista verovala da je u toj kući ostao deo prošlosti koji ne dozvoljava da njena porodica bude mirna. I od tada Stefan osjeća kao da mu babine reči i dalje odzvanjuju u glavi, upozoravajući ga da ne zaboravi, ali i da se ne plaši onoga što ne razume. Posle babine smrti, Stefan se osjećao kao da je deo njegovog detinjstva nestao zajedno s njom. Ostala mu je kuća i, iako je oduvek zamišljao da će jednog dana urediti babin dom, sve što mu je sada preostalo bile su stari nameštaji, prašnjave police i nekoliko kutija sa babinim i dedinim uspomenama. Znao je da pre nego što odluči šta će s kućom, mora proći kroz sve te kutije i videti šta se u njima nalazi. Jednog vikenda Stefan je odlučio da se vrati u babinu kuću i pregleda sve što je ostalo. Na tavanu je pronašao stari kovčeg koji je babi očigledno bio posebno dragocen. Kada je otvorio kovčeg, unutra je pronašao mnoštvo dedinih starih stvari, slike iz mladosti, vojničku uniformu iz perioda kada je služio vojsku, pisma koje je slao babi dok su još bili mladi. Stefan je osjećao čudnu povezanost s dedom, iako ga nikada nije upoznao. Kroz ta pisma i predmete mogao je da zamisli kakav je život deda imao i osjetio je veliki respekt prema prošlim vremenima i izazovima kroz koje su prošli. Jedan predmet mu je posebno privukao pažnju. Stari dnevnik, požutelih stranica i oštećenih korica. Stefan nije znao da je deda pisao dnevnik i bio je pomalo iznenađen što mu baba Mira nikada nije pričala o tome. Počeo je polako da lista stranice i shvatio da je deda zapisivao mnoge važne događaje iz svog života. Pominjao je svoje prve poslove, rad u polju, težak rad u fabrici nakon što je stigao u grad, ali i povratke u selo gde je uvek osjećao mir. Kroz redove tog dnevnika deda je često spominjao babinu ljubav koja mu je davala snagu, ali i njihovu borbu sa siromaštvom i izazovima koje su zajedno prebrodili. Bilo je tu i zapisa o vremenu kada je počeo da osjeća da zdravlje slabi, kao i o noćima kada je imao teške snove. Posebno mu je bio dirljiv deo u kojem deda opisuje koliko mu je babina prisutnost u životu značila i koliko mu je pomogla u trenucima kada su se suočavali s tugama i gubicima. U jednom od posljednjih zapisa u dnevniku Stefan je naišao na deo gde deda piše o vremenu neposredno pre nego što se razboleo. Između opisa svakodnevnih poslova i susreta sa starim prijateljima, deda je zabeležio osjećaj iscrpljenosti koji nije mogao da objasni. Pominje kako je
počeo sve češće da osjeća umor, a zatim i česte glavobolje. Bio je tvrdoglav i nije hteo da ide kod lekara, jer je mislio da je samo premoren. S vremenom, međutim, stanje mu se pogoršalo i ubrzo su počeli ozbiljni zdravstveni problemi. Stefan je saznao i koliko se baba Mira borila da mu olakša te dane, koliko je provodila noći pored njegovog kreveta i brinula se o njemu, i kako je deda, iako iscrpljen, bio zahvalan na svemu što je za njega učinila. Zapisao je i posljednji trenutak svesti kada je video babin zabrinuti pogled i osjetio njenu ruku na svom čelu. Nije bilo reči koje su mogle opisati koliko mu je tada značila njena ljubav i podrška. Stefanu su oči bile pune suza dok je čitao te redove, shvativši koliko su se njegova baba i deda voleli i kroz šta su se prošli zajedno. Zamišljao je dedu, mladog i snažnog, kako radi u polju, i babu kako ga čeka ispred kuće s osmehom na licu, dok zajedno prolaze kroz sve životne teškoće. Sjetio se koliko je baba često govorila o tome da ljubav i požrtvovanost ostavljaju neizbrisiv trag. Kada je završio sa čitanjem dnevnika, Stefan je pažljivo spakovao sve dedine stvari nazad u kovčeg i zatvorio ga. Osjećao je dubok mir i ponos što je deo te porodice, što nosi u sebi deo te istorije. Više nije osjećao jezu kada bi pomislio na kuću ili na sve te uspomene. Naprotiv, osjećao je veliko poštovanje prema životu svojih predaka i odlučio da će kuću zadržati kao mesto gdje će uvek moći da se vrati, da se prisjeti priča koje su mu preneli i da se poveže sa svojim korenima. Nakon što je pročitao dedin dnevnik i spakovao sve nazad u kutije, Stefan je odlučio da pozove svog oca i ispriča mu sve što je pronašao u babinoj kući. Stefanov otac, Dušan, živeo je u drugom gradu i nije često dolazio u rodno selo, pogotovo nakon smrti svoje majke, baba Mire. Iako je Stefanu često pričao o njoj i dedinom teškom životu, uvek je bio suzdržan kad bi se dotakli tema o prošlosti. Stefan je želeo da sazna još detalja o životu baba Mire i o vremenu pre nego što je on bio rođen, jer je osjetio da postoji nešto neispričano. Kada se Dušan javio na telefon, Stefan mu je opisao sve što je pronašao: dedin dnevnik, stare fotografije, uniforme i sve druge uspomene koje su bile skrivene na tavanu. Spomenuo mu je i emotivne delove dnevnika koji su govorili o ljubavi između baba Mire i dede i o njihovoj borbi kroz život. Na trenutak je zavladala tišina s druge strane telefona, a onda je Dušan, posle dubokog udaha, predložio Stefanu da se nađu u selu sljedećeg vikenda kako bi razgovarali o svemu tome. Kada je stigao sljedećeg vikenda, Stefan je dočekao svog oca na seoskoj stanici. Dušan je izgledao umorno, s nekim posebnim izrazom na licu, kao da se prisjeća detinjstva dok se vraćao u mesto koje nije posjećivao godinama. Putem do kuće pričali su o svakodnevnim stvarima, o Stefanovim studijama i planovima, ali čim su stigli i kročili u kuću, atmosfera se promenila. Kuća je imala specifičan miris, mešavinu
starog drveta i mirisa zemlje koji je Dušana odmah vratio u prošlost. Seli su u dnevnu sobu na staru sofu prekrivenu vunenim ćebetom koji je baba Mira ručno isplela. Dušan je zamišljeno prešao prstima preko ćebeta i rekao: majka je uvek volela da pravi stvari svojim rukama. Nije volela luksuz, ali je uvek želela da kuća bude topla i prijatna. Kažeš da si pronašao dedin dnevnik. Nisam znao ni da ga je vodio. Stefan je izvukao dnevnik i pokazao ga Dušanu. Dok je listao stranice, Dušan se u nekoliko navrata zaustavljao, očigledno dirnut dedinim rečima. Dok je prelazio preko redova o ljubavi koju su Mira i deda delili, Dušan je uzdahnuo i počeo da priča o svojoj majci iz ugla koji Stefan nikada ranije nije čuo. Znaš, Mira je bila izuzetno jaka žena, rekao je Dušan. Nije to pokazivala glasno, ali njena snaga je bila u tome što je uvek bila tu za druge, a retko kada za sebe. Majka je izgubila svoje roditelje u ranim godinama i zbog toga je uvek čvrsto verovala da porodica mora biti na prvom mestu po svaku cenu. Dušan je nastavio priču o tome kako je baba Mira prošla kroz mnoge teške trenutke, uključujući rat i siromaštvo koje je zavladalo posle njega. Iako nije imala mnogo, Mira je uvek bila spremna da deli ono što ima sa drugima, komšijama, rođacima, čak i strancima. Govorio je kako je, kada je bio mali, Mira često pozivala ljude iz sela na ručak ili večeru, iako je sama jedva imala dovoljno za sebe i svoju porodicu. Često bi kuvala na stari šporetna drva, praveći hleb i kuvajući pasulj za sve koji su dolazili. To je bila njena priroda, tiha velikodušnost i beskonačno strpljenje. Ali bilo je i trenutaka kada bi je uhvatila tuga, rekao je Dušan. Nikad nije volela da priča o tome, ali sećam se noći kada sam je video kako sedi kraj prozora u tami, baš kao što si ti zatekao. Bilo je to kada je deda počeo da se razboljeva. Gledala je kroz prozor satima, kao da čeka nešto ili nekoga. Nikad mi nije objasnila zašto, ali sećam se da je često govorila da prošlost nikada ne ostavlja ljude na miru. Možda je tako čuvala uspomene na sve one koji su joj nedostajali. Stefan je pažljivo slušao dok je Dušan pričao o posljednjim godinama koje su proveli sa dedom. Baba Mira je uvek bila uz njega. Negovala ga i pazila, iako je i sama bila već umorna i bolesna. Bila je neizmerno posvećena ne samo zbog ljubavi prema svom mužu, već zbog osjećanja odgovornosti koje je osjećala prema svojoj porodici i svemu što su zajedno izgradili. Stefan je sada razumeo zašto mu je baba Mira uvek izgledala kao stup porodice, kao neko ko nikada ne posustaje, čak i kada joj je bilo najteže. Dušan je međutim imao još jedno priznanje. Pre nego što je završila svoj život, baba Mira mu je poverila nešto što do tada nije delio ni sa kim. Baba ti je ostavila poruku, rekao je Dušan, vladeći iz džepa malu požutelu cedulju. Rekla je da, kada budeš dovoljno star da možeš da razumeš, ovo treba da ti pročitam. Stefan je otvorio cedulju na kojoj je baba jednostavnim i čistim rukopisom napisala: Stefane,
ponosna sam na tebe i želim da uvek znaš svoje korene. Prošlost može biti teška, ali ona je deo tebe, kao i deo mene. Čuvaj našu kuću i neka te sećanja podsjećaju na ono što je zaista važno u životu. Dušan je tihim glasom nastavio: majka je verovala da ćeš ti najbolje razumeti šta znači imati porodicu i dom. Zbog toga ti je ostavila kuću i sve te uspomene, jer je znala da ćeš ih ceniti. Stefan je zadrhtao, osjećajući duboko zahvalnost i tugu istovremeno. Pogledao je svog oca i rekao: neću je prodati, ova kuća će ostati u porodici kao mesto gde će se priča nastaviti. Nakon tog razgovora, Stefan i Dušan su zajedno očistili staru kuću, pronašli još nekoliko predmeta iz prošlosti i polako osvežili prostor, čineći ga prijatnijim i domaćim. Stefan je odlučio da će, kad god bude mogao, dolaziti u selo i brinuti o kući, prenositi priče o baba Miri i dedi svom budućem potomstvu kao deo porodičnog nasleđa. Na kraju dana Stefan i njegov otac su sedeli na verandi, uživajući u mirisu letnjeg povetarca i tišini koja ih je okruživala. Iako se možda činilo da su ostali sami, Stefan je osjećao da su prisustva baba Mire i dede još uvek prisutna, kao tiha snaga koja ih podsjeća na sve kroz što su prošli, ali i na ono što ih je držalo zajedno: ljubav, upornost i osjećaj pripadnosti.